twice. Sometimes she leaves you in there all day. But didn't you tell your parents? They didn't believe me. I mean, would your parents believe? Biteze. Uri kwiga? Yego. Aha. None se iyo ubanza ukanywa ukarya hanyuma ukiga hanyuma. Wapi mama dore ndimo ndiga bisanzwe. Uri muriga bisanzwe? Nese nyine ndakubajije ugomba kubanza ukarya aho harimo iki amata cyane. Amata. Okay. Uri kubanza ukarya ukanywa hanyuma ukaza kwiga hanyuma ibi bintu wamaze kugira ngo urabikuye. Sibyo? Wapi mama nta kibazo. Nta kintu gutwaye. Okay, hanyuma rero ngiye ku kazi wowe ikibazo uza kugira uraza kubwira Bruno arahari. Oya, Bruno mwihorera, Bruno ananiwe. Urabwira teta ikibazo ugira. Uraza kubwira teta umusobanuze agufashe dore ejo ufite test. Sawa? Sawa? Wite ku bintu ukora store. Ibintu bikunanira uze kubwira umukuru wawe. Yego. Ukunda kibondo. Ukunda mwiza. Mani kurinde. Ariko nawe Yego. Wowe witeho rero. yego. Would your parents believe it? 60 lines after school. I must obey Miss Dunstable. Yes. Out of my way. Here she comes. Fresh meat. Mama kugarutse. Nibagiwe telefone. Mama. Sinakiriye. Wikanze iki? Ko? Ntacyo. Wikanze iki? Ntacyo. Subiza. Ndakubaza wikanze iki? Nize mu telefone nawe ndayibagiwe. Mbwira wikanze iki? Ntacyo. Ngo iki? Ntacyo. Ase utekereza ko tungana ibwe? Ubu sinzi kumenya ngo urikanze cyangwa ntabwo wikanze. Vuga sure ko kwivugisha gahumwe wikanze iki? Mbwira. Ese hasi ko nkubaze. Uri muriga, nturi kwiga, uri muzahe? None wikanze iki? Ntacyo. Ibi ni byo usomaga se? Yego. Ikayi kwitanditsemo se nk'ubu ikayi itanditsemo uba wayikuye muri gushushanya. Nose murashushanya kimwe ngubu nona. Simbona uri muri SRS. Ihure no gushushanya. Gicanda nshaka kumenya ikintu wikanze. Wikanze iki? Sishyira Imana. Gicanda ngiye kugusubirishamo. Kandi reka nkubwire ntubizi ko nakoje kweshya mama. Uzwe murebye mu maso menye neza ikintu umpishe. Ndakubaza wikanze iki? Sishyira. Akira waya matana. Waya matu ya mare ibintu byose bibana. Unanduruye musana. Nimundebera? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi Gicanda? Dis-moi vite. Ça c'est quoi? Wavuze cyane? Telefone. Telefone murayigamiye iki? Iki ni ikiri mureba? Ni ibikiri mureba mwana mbona? Matilda.
Matilda se ni umwarimu kwigisha. Matilda ni subiza. Uri kora filime? None se stop. Mana ndakusi nzagira gute? Reka nkubaze. Matilda ejo bazamukubaza muri test. Ndakubaza. Ejo muri test bazakubaza Matilda. So uri kumureba iki? Biragufasha iki? Matilda ni mwarimu wawe. None se kuki uri mumureba? Ubu ufite ubwenge bwo gufata ikayi ukamera nkaho wiga ukamfenda ukareba filime nazo ukayizimya hanyuma ukarambura indahangaha uri muriga gicanda biti. Uziko mu mwaka wa 5 yamushenzu. Iyi kayi ufite ni yandi? Iyi telefone ufite ni yandi? Teta? Mama. Karame. Ukomeye kujya mu kazi byagenze bite se ndajya mu kazi ibintu biba mu rugo biranyemereye. Kuki kuvugira? Umwana kuki mvugira hejuru Bruno? Umwana yicaye hangaha ndebera ari muri Matilda. Ese ibi bintu bihuye na iyi ni kayi yitwa nde? Uwesaraye. Aha, hanyuma bihure na Matilda Bruno. Unyihanganire umbabarire uraniwe ndabizi sibyo? Ntabwo nenga mbere kugukangura ariko c'est dommage. Umwana ricaye akwasto. Nsiga ngukubise nkugize inombe mwice ngenza nakwireka ko nakwibyaye. Imyaka yawe urumva ukiri wa muntu wo guhangana na mama buri kanya. Nuri buri gicucu nyabaki kurya ufite test mu gitondo nangiza nkakubona nande Matilda. Subiza. Ubabarire? Ese vuga ati ntabwo uzi kuvuga? Karame. None se Bruno ibintu njyamo ni ibiki umwana ari makwa? Amafaranga nishyura. Urabizi Matilda arakomeye. Ejo ntabwo ufite test. Uronse uzasubiza sibyo ngibyo uri kuri kureba. Ahubwo sinda kwigisha kwiba telefone ugende ubaza ukatubeshya ugiye kwiga natwe tukongera ngo kwiga. Nda kubwiye ngo ufate izo phone ntabwo bundi bizi ko tugira umwanya wacu kureba filime n'umugoro. Asubiye imico ni uri kumuroga numbone ndushe gushya. Bruno reka mubwire ngiye kurwana iki cyane nasiga nyinshi kandi asto uranyendereza uri murankubaganira sinzi ukuntu uri kwifata muri iyi minsi. Nakubwiye ngo ikintu cyambere kiranga umukobwa nuko mu mutwe hari biki hari mu ubwenge mu mutwe udafite ikintu uri vide nyine uri mu icupa riri mu busa nta gaciro ugira. Wabyumvise? Icyo usabwa gukora ni ugushyira umutima wawe ku ishuri. Hari undi murimo muri rugo tukubaza? Hari ikindi kintu ugira ukora muri iyi nzu? Akazi ufite kambere Bruno mbabara witegura ibintu bya mushiki wawe reka nigire ku kazi. Sawa? Ubu siyo ntagaruka byari kugenda bite? Sawa ngaho. Komana. Iyi miruho. Uskwisi. Hanyuma ubabwire Bruno. Hamagara Teta iki telefone cyese umwanye. Hamagara Teta umubwire ngo yite kuri telefone ye. Sibyo? Teta. Mwana yakwiye telefone ya kujya. Mwana mbaruka mwita. Wowe ikindi. Nijoro urambona. Darushe numbone gutyo ndushe ariko urambona ibintu byabinkaze rero kujya gukaza mu bimeze kuri akajya kukaza hakora kuri usara kuri byose ari gutekereza. Nzi ko ndamurira gufata telefone yanjye ngiye ndagwaye kandi rinjya nawe ngiye kumufata telefone yanjye arayitwaje nk'ikintu. Telefone y'abantu bazishaka iki? Ko bizi ko telefone yica abana ubishaka iki? Ndakubaza. Kutansubiza wicana. Ejo ufite test uzasubiza iki? Niba bazije hano bari kubeshya bari gusoma ari ikintu na kimwe ufite mu mutwe. Bari muri telefone gusa biragenda bite? Ejo urambo. Mama uri mu gumishinga n'urwa yanga. Sibyo? Yame basi bita ikintu amasaha abiri. Nashonje rufite
Iyo tesite n'ukuntu asita n'ukuntu ibintu biba bibereye aha ngaha telefone gusa Teta, kuba urwaye bisobanuye gufata telefone ukayihunga. ntabwo nayimuhaye ngende njyana araza arayitwara Yayitwaye ureba hese uryamye ntabwo njyana wari usinziriye. nari nsinziriye Iyi telefone rero uzayisubirana ari uko vakansije yego. nisaba mugiye kuzira ibintu bya gicana Uyu ni mwene nyoko ugomba kureberera niba iryo kosa ryabaye yego ugomba kwakira ko telefone itemewe umwana nyine. Niba ushobora kugira uburangare bikafekita muri umuna wawe twaba turimo turuhira iki Teta. None se ubu nzabikirumira habiri ku buryo nzasohoka nkajya mu kazi nagize nkagaruka nkamenya n'ibibera mu rugo koko uretse y'amana nsenga igize iti ibagirwa telefone ugaruka. none se mama iyo telefone mbabareke kuyibika n'ukuri none se ko njye namubwiye ati nakamfatira telefone kuko aba yayifashe Nyine kuba yayifashe ntabwo bindeba igihari nuko nawe uzongera gufata telefone muri vakansi setu. Hanyuma kandi gicanda uyu mwana simbizi ndakora uko nshoboye nze kare ibi bintu ngomba kubisubiranamo nawe sawa. Ndi gukererwa ndi kuri pressure y'umumotari urangaho ndindiriye ndi kwica akazi k'abandi nimushobora gukeringa muri umuna wanyu ibyo bintu ngo mubyiteho igihari nuko telefone muri vakansi we uri umunyeshuri ugomba kubimenya. telefone zawe kuko utabasha kumusaba gusa iyo ubanza se ubundi ukiga ubundi se uri kwiga iki wari umuriga se cyangwa wari umurareba filime ubu umuntu ungazanira gufata telefone muri vakansi fata nyine amakayi wige ubundi si ubanza ukarya ukabona gukora ibintu fata neza ikayi ubu ngubu ikayi wayifata gutyo ukambwira ngo urimo uriga wese ibintu uri kwiga ubundi uri kubyumva. Wagwan, welcome to Gichanda TV show. We are the Aston family. Thank you.